Uhuy! 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 Udah keganda sih kolay. Udah naik ke dito. Pangbalikan as tuh. Dia. Duh haus. Pudin, naik ada kandi. Jikepo ji. Nanya bagi pelit. Kajenteng kumain. Hirup aing. Pangbalikan es ke. Ya ngatur ji. Kayak kurang diupahan. Bener sih. Bener. Ini duitnya. Ya. Dulu ya sekarang. Dia tuh sekolah di lapisan ke rumah haus. Kolay. Tadi yuk. Kandis ya. Aing suruh ke warung. Jok, bang balikan es ya. Kadia yuk. Ya. Ah, duitnya. Dan milkan jangan. Teh Pudin cuma kabarna. Taman bos. Baik, tapi enak. Ayo nyuruh dewek mul. Nyuruh kandi. Ayo iya kergabut. Dan disuruh kain kanurut. Denda tuh denda. Matanya itu semangat. Aduh, kesel. Siap, serangan batu. Biasa. Engker nunggan si Pudin. Hah, kau benar? Aing gak nunggan si Pudin. Jangan pegan. Itu si Pudinnya makan molor. Pudin udang. Endi es nak? Es orang gak endi. Es udah datang. Ayo. Aing nyuruh kau si Kemul. Orang tuh disuruh si Kemul. Ya Pudin esna. Oleh endi es urang. Bogo aing si Pudin. Berarti atuh es jangan nenek lah. Cuma parugu lah. Pudin es anu aing endi. Nyuruh budak disuruh budak deui. Ayo disuruh ayo.